Lashi Benaitam minta bagi Shillong Hakatan Dadenggre Civil Subdivision, West Garo Hills District, kila Shangdum Tliw nakadaw baka MEECL kampatiaw ban maramot yaki jingjot jingpei junggi kor ki bor bat ki mar ki mata jangka. Kani ka jingdo ding electric de ki bon sngi kalabo ikipat ba khantam yaki khna school ha ki jing e baharu kom. Kilong yeng long sem kimla watang ban pen em yaki mobile phone jangki. Ki Samla Pule ki balapa si ki class 10 bat class 12 kim yo alat ban sei ki mark sheet jangki nagajing lip linter ka boarding electric hakani ka Thain. Unong yalam ka seng ki Samla Pule Garo Students Union unasen CH Momin ulakin tui ki bor jangka MEECL ban nek loy ban penpoy ye kading electric shakani ka Thain klem da penslem show. Ang nilimang nasin siya sumunong ang arongkon sub unit ni Jes President. Ang andake iya area ni gaman uyat nagtas kinga. Sungmatan ya rongkono ni cig sakrina takang para mazul gemakan lain rang ba bijol rang dongja. Yan Dadenggre sub division ni nengo kaking gepa sungrang wa. Uni gaman iyano lineman kaing gepa. Nasima sakantian ben speak ham tangko kapa China kita angan nasima mo latinga amaina ya sumayo skulu phora ingba chadam birang half yearly exam rang ongeng ha uni gemen bijoli rang ti ongjagen smode phora ina kita andalan nirang ko manna uni gemen nasima sakantian jerangan line menu khainga chum nasimang kham tangko rebain ba Taraki tajon pachina kita simang ko mololani khonenga. Kangchina simang ndege takang onde singa kangchi ban deke jakutiani ko singa rong konsap unit ni kita don thong gijani ko takang kugen.